I'm the live witness of this process from the oil palm and change them to become a forest now. Palm oil does have an issue. It is responsible for deforestation because of the conversion from tropical rainforest to a monocrop plantation. Karl, hvad tænker du, når du ser alle de her oliepalmer op fra luften? Vi kan godt gøre lidt ved biodiversiteten hernede også, ikke? I bumped into Carl Treholt, been working for Greenpeace and stuff like that, so I can tell you, I quickly tried to sort of move a bit away from him, you know. Det kan være, at vi startede her, ikke? Og du var måske her. Ja. Og da vi lander i Jakarta, ja, så giver vi en anden hånd på, at vi skal arbejde sammen. Vi bliver beskyldt for, at vi bare hjalp United Plantations med at greenwashe deres aktiviteter derude, og på den måde egentlig lavede mere skade end gavn. We want to link this up to the national park, because then we can link the national park up to here. And then, you know, the animals can move up and down. Pernah lihat orangutan ini ya, Bu? Iya. Oh, berarti Pak, mamanya anaknya. Ah, yeah, look at that. There we are. When I see orangutan in the wild, I'm so excited. I'm so happy. Det ypperste formål for overhovedet at have en zoologisk have, det er at deltage aktivt i naturbevarelse. Ja, Karl, det er ikke noget hårdt. Nej, hvad er det her for noget? Det er en spidsmus. Der er millioner af dem. Vi ville jo gerne se, om vi kunne undgå helt at anvende rottebekæmpelsesmidler. I was very impressed by the fact that there was even a glimmer of interest in biodiversity in an oil palm plantation. Ja, men altså, vi kan i hvert fald være enige om, at der kan gøres meget mere, og der skal gøres meget mere.